मणिपुर हेलूम पार्क अनी साननब भारत सरकार अयाब पीरक्ले हाइना इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना फोंदोरक्ले अमदी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थौरम ngasiदगी मणिपुर की मफम कयादा हौख्रे खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक मरुब पाव संदोक नपीजरी लमदम असिगी पथोक सिंह अतोपदगी क्वालिटी लई हाइब खंगबदगी भारत सरकारना हेलूम पार्क अनी लमदम असिदा सेंगनब अयाब पीरी हाइना इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना हाइख्रे हेलूम प्रमोशन काउंसिल मणिपुर ने सिंधुना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता परातरेस सुबा स्टेट हेलूम डे की थरम यावग लापदा मिनिस्टर न वाफमसी ISTV न्यूज ता फोंदोरखिबने ngasi ke thoram aduda commerce and industry ke director B John Lantin Kuma yauna helum cluster ge miyoi kaya susarup yakhi minister Govindas na makata na phongdoropada lamdam asigi helum ge pothok ki demand asi yamna hengalakle helum ge pothok putholi ba kangbu na su demand sing asi pi ba ngamna na ba hona minasi haiki koi helum park koi bi helum park ka park ke ma ahan hoina jing ye baga helum park se koi stock design na masih pira agadi amukta hena koi diversified hoiba haidi pothok se tongan pa customer sina park madoba akoi tradition ya male jare asina ta pahoi modern sina sana ba akoi masina sarwa kam isu payaba adigi pungrao payaba kayama koi diversified hoiba madak kayama ko mana madan ona jare madana ina kaja madak kati after 2 years akoi handle sina atokba akoi economy ki growth matil pa munang mane ko sigi aina thajaba madari mayam World Breastfeeding Week ki thorom ngasidagi Manipur ki mafum kayada hokre mapung ngoba thorom Social Welfare Department sinduna Imphal ge GM hoda pangthoki thorom aduda Social Welfare Minister AK Mirabai Manipur State Commission for Women's ki chairperson Dr K Sobita Social Welfare ke Principal Secretary ke Moses Talaina maru ba miyo sing oina sar yakhi thorom ga mari lenena Minister AK Mirabai na haikibada mama gi khomlang pithak tabana mama masagi nungsinaba hantahanba khaknatana mama amadi masa animakta laina tinas thanduknabagi maram ama oheli sajen binupi singna masagi haksangi phibam kai khigani haina khanbadigi natraga thabak sinbadigi masa singda khomlang pithaktabagi sanabi ama lakpasi afabanate matam amada thabak suba satkeba mama gi manakta khom inba satpigi sanabi ama leramba adu haujikti mangkhre sanabi asi amuk hingat hanba mathautai masa singna khomlang pithaktana khusem gi sangom leibada aremada sel mangan bata natana masi oba chinsaksu hangan ngamde haiki ngasi ekoi ki principal secretary na su haiki batuni breastfeeding hai base base ni hai dana ekoi yam angang gi da maktadi yam na maru oiba yam na darkar oiba matsang oiba pot kuding makse breastfeeding da ki phangi hai base masin koi loina khangnar bro apamamani मणिपुर सरकार के स्कूल कॉलेज अमदी इंस्टीट्यूशन सिंह असिदा महैरू सिंह अमदी मामा मापा ओइब सिंह थाजब थंबा महैरू सिंह ओहिनमदा स्कूल कॉलेज अमदी इंस्टीट्यूशन सिंह अदुगी हेड अमदी ओजा सिंह थौदांग सावी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर KS रतन कुमार ना हाइख्रे डायरेक्टोरेट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमदी DM कॉलेज ऑफ कॉमर्स न पुन सिंधुना पांगथोकपा मोटिवेशन एंड लीडरशिप टेक्निक फॉर गवर्नमेंट कॉलेज टीचर हाइब निमित हुमिसुम चथगदबा वर्कशॉप होदोपी की थरमदा वाफम मसी महाना फोंदोखिबने होटल ग्रांडे द पांगथोकपा वर्कशॉप होदोपी की थरमदा हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की कमिश्नर विनीत जोशी यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन की कमिश्नर C अथल यावना तोंगान तोंगान मियोय कैना सरुप याखी मिनिस्टर रतन कुमार मखातना हाइखिबदा क्लास 12 पास तोरबा मतुंगदा DM कॉलेज ता महिरू सिंहना मिंग सन्नब होनरिबा असिगुम कॉलेज अतैनसु महिरू सिंहना मिंग सन्नब होननिंगबगी थाक अदु यहोनबा तंगाई फदि हाइखी अद मोइसु कोई चपचाना मकोदा अकोगी कनो से पीबा मा चंगबा अकोगी क्वालिटी की टीचिंग की अकोगी लर्निंग की मसिगी व्हाटएवर फैसिलिटीज मतुगी पीबम से थोपा मसाइज द सुम अकोई कॉमन नॉलेज नि आइना हाइजर बु मैम कोई खुदिं मन लोइना थेंगनबो गातनि प्रॉब्लम मा कोई मांग द तारे चैलेंजेस का कोई मांग द लेरे मसि कमाने एड्रेस तौगदगे से मसि पुन्ना अकोई होनमिनबो म चंगी नॉट ओनली द गवर्नमेंट लेरिबा कोई स्टेक होल्डर्स है तारे मसिगी लोइनमक
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯦꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ Commissioner Vinny Josina Mahirui Singh Takpi Tambiriba Oza Singh over workshop Pangchopa Asina Afava Mahirui Putona Bahonabada Asoba Mating Oigani Haiki Manipurda Rasniti Dal Kayana Rasniti Topam Amagumna Lerekraba Infajiri Lambi Asi BRO na Sahi Yankairom Sang Semlakpa Asida Ngasi Fawa Mapung Fana Losin Mangamdri Lambi Asigi Ayamba Mapung Kaya Semalosin Labasu Hausi Lambi Asigi Maku Manakta Kilometer Mangarom Irang Awangkun Amadi Kongsangi Mafam Singda Puna Kilometer Kunga Mangarom Kahena Pivam Tina Soksin Badagi Lambi Asida Saliva Malpuva Gari Amadi Passenger Puva Gari Singa Sound Kudung Sadaba Mayok Nari Lambi Fatabana Maram Ojuna July Thade Accident Tropada Miyoi Amasi Kiva Amadi Miyoi Manga Hen Asokapan Nang Mayaw Craig Lambi Fataba Sigi Matanga Driver Amana Pien the Wafum Kaya Tamlate Lambi Jumo Semi Arga Suksen Sembi Daba Adagi Kogi Irang Lankapadagina Noni Tokun Bang Manung Sida Lambi Patri Bamayam Relona Mo Lambi J Lachaksi Indara Aga Koto Pido Mayam Lady Kogi Masida Lady Makugi Lambi Matiasi Mamang Ida Kogi Ahamba Song Magada Lapama Tamba Kosakana Impal Nung Pusilaga Semba Adami Pivanda Matang Karagi the Moto Sembi Ragadi Kaltu to Biragadi Masin Lambi Yamna Manipur Drivers Welfare Association ki Secretary Mutum Tomana Fongdropada BRO na Paiba Tabakni Haiduna Manipur Sarkar na Tumin Laitopa Asidi PND Hauzik Laidiba Pataba Lambi ki Saruka Sidi Sangmai Turial da Laidiba Nung Lengway Pekfam ki Lambi ne Hena Fare Atuba Matama Sarkar na Miyang Sangbiyo Haiki Ugi Lambi Je Nusa Highway 37 ji Masi Atuba Matamba Manipur Government na Yungani Pasamana Kugi BRO na Pai Haiduna Jo Toksada Utawagadi Lambi Je Chum Laigaba Akugi Manipur Lo People Mayamji Gari Pusalaga Chabang Tani VIP Kenabo Chari Me Nata Adu Gadi Masi Manipur Sakana to Matambe Sigi Mati Kraja Me Kavani Semani Adu Masi Akuna Kampuni Biaro Matam Sang Parano Biarona Silami Single Num Simbu Devako Mena Semi Mena Pai Hadna Manipur State Government Yang Late Wogadi Akogi Kudung Tivajo Aduki Mati or Nimasi Atubam Semani Pasamana Level Amata Ude Silami Zoka Level Amto Ude Level Anikata Nanganika Tadra Musaki Ude Chibu Commander Hayena Hadena Hayu Manto Rava Akogi Kayo Migi Senamanga Hayu Mango Rava Sibu Hayeni Chibu Choma Quadino Pay Mahana Makatana Fongdurapada Lambi Ashida Saliba Gari Singh Asibu Ngak Senabagi Damakta Tamliba Check Post Singda Gari Singh Dagi Namduna Sel Khaiba Amadi Kihan Kangandagi Tabak Satabiganu Hana Check Post Masing Hantana ba Home Minister Yauna Kanakraba Matunda Check Post Singh Masing Hantaru Rabasu Hauzikti Hana Digi Hena Check Post Masing Hangalaklay Driver Singh Ngakpi Senbibagi Mahuta Ona Tenaba Mawongda Check Post Karana Tabak Satarakpa Asi PND Haiki Jiribam to Impal Home Minister Gate Machine Jet Home Minister Pamina Kan Gate Aramlo Yamuna Handelaga Luna Gate Lene she already command of Hugari Kamatino Pusala Pochi Pusala Putu Ponative State Labor Uniform Chapo Civil Labour she Pusala Put couldn't show a good never she takes me over the Manipuri people to go on. Plus I'm not school Kambuna Gari accident of one at Gari Putu Luganda Driver have in Piva, Provets over Daptos, and Machine to Pio, Machita, already Matu Ramon, Tavagati, Madu Okotana, Madu, Matago, Hanaga, never, Madu to Vieno, Simaga up in those again. The Mao in the zoo get around Lotoka, you Roina, Hani, Lotoka gets in the Loina of the Loina Mulere, very knows it. The way minimum to be the Rava. A minute of Peter of Gari, Harry, Toledo. Handak Sahidigi Disable Singda Pension Piba Haurabani Haina Specially Able Person for a Manipur Cherol Amana Haidi Cherol Cinemakatana Masamasagi Aadhaar Card Disability Certificate by the Disabled Singasu Masamasagi Saktak Se Amadi Photo Foramasigi Office the Piak Nabakangalakri Akupa Marol Office Matamala Alga Kanglaba Yagani Haidi Paugi Marekta Natian Break Amatan Lominasi Osa
पेन रिलीफ ऑइंटमेंट ख्वांग नाबा कोक चिक्पा तांग चिक्पा फू नाबा सिंबदा सिनबा यारबा लिपसा ग्रुपना पुथोक्सबा औजा Free cardiac ambulance service. Sky Hospital की free cardiac ambulance service हौजरे अदोमना करिगुम्बा थबाक नाबा सोर होनबा वाबा अमसुंग वानथरपना चिंबा लायोंसिंग असे लैरगदी हार्ट अटैक ओइबा याय थेंथदना कॉल तोबिरो अखोइगे ambulance service number डी 8415938207 अमुकसुना 8415938207 terms and conditions apply. Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungayraktaba singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu India gi ahanba national award government of India na piba silver dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol Loktak industry industrial state Takiel da contact tobiu Upon Mupine Center Sinja Manipur की क्वालिटी चौबो केस प्राइस ओरिबा 6 स्टेट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 2016 पाक्तुक चरगने अगस्त रेट प्रिलिमिनरी राउंड नवंबर 3 ता फाइनल राउंड लोन ग्रैंड फाइनल नवंबर 22 दा कंपटीशन असि थाउंग की मनुंग दा मसागे रुंबा हेनबा मदि वाट पमियो सिंगना मसागी नॉर्मल वेट थमदुना चुंग फिरल चाबा चांगदमबनी सरुक याबियो फर्स्ट पोजीशंस 1 लाख सेकंड पोजीशन 40000 थर्ड पोजीशन 20000 फोर्थ पोजीशन 10000 फाइव पोजीशंस 5000 ब्रेक तुंगा मखाताबा पाउ पिजरी Kesamthong Irom Pukri asawa maning lekai degi pukramba Monalisa Kobi nupi masa ama sahi anirong gi mamang degi masagi khong chawthokpa amadi nai taduna leibadegi imung manung gi phibam phatabana ngasi fawba layamang ngamdana leire hairi athuba matamda Janims ki authority na miyang sangbiyo haina imung manung na phongdorakte laying dio aduga ya isa mana ne isa gi makung je chingdi phanaba ai mayang gi man chalang dio Tha amasu masathaga ba athobo singi ningsing tha ngasi ka sampat leba BJP ga office ta hodokre BJYM Manipur National Pangthokkiba thoram aduda BJYM ge president P Somorjit Mahila Morcha ge president Sumati Bala Kesan Morcha ge president TS Navakumar state ke general secretary T Nimbus Hanigi MLA Samuel Jandane Singmami Kana Saruk Yaki President Samurjina Athobo Singing Sing Tha Asili Sing Masampan Humdraga Paritigi Liptana Pangtuna Lakli Mana Makatana Haikibada Tha Amasu Machatagada Tharomasigi Manungsana Lakliba Tang Marida Rio Olympic Mari Renana Miyamgi Oba Lamjel Amasu Pangtukori Makatana Painting Patriotic Song Competition Amadi Symposium Singba Pangtukani Haiki Dugimutik advance Wuraba Nahasing Nahasingchina Levak ki damakta kayimba khradang kathok piragnaba aduga anubu Manipur anubu Bharat sembada prithibi gi yang jengkhaliba chawkhutpa sida ekoi sumangjin thana chawkhutnaba honabada mokhoibu thauna lingjel do pinabagi damakta roina pangthoksagane Ireipak ina chanura loina silol iselgi tramatoi suba mapok numit ngasi kongba nongthombam lekai de leba Panchwebi community hall da pangthokre Tharamaduda Iselgi President E. Ibemsa, All Manipur Women Social Reformation and Development Samajki Secretary General T.S. Ramani, Amkilgi President P.I. Sakhi, Tami Singmi Apun Manupi Luki President Momon Leimayauna Atay Association Kayagi Lusingbak Lusingbi Sing Susaruk Yaki, Iselgi President Ibemsana, Isel na Hojek Nupi Kunaigi Amadi Manipur Kunaigi Tabakaya Tawduna Lakli, Sarkar na puksel sengna yalomi kanaba bill pass tawna bohona biu haiki Erseli ke phamma matamda asigum laba hana yanakraba adugum laba bill singa do ekam thon matamda iram damsigi lusing bi singa sina lamdam sigi khanbi rakanda madu chap chaba mani apamba adum badison ato ware abdo lawin ni tana pass sagum dam da kisangi mai kai degi lamdam sigi miyam amadi lusing bi singa famda thamjagi Hana Janims ki Director Oramba M. Samona Mesin Kaya Mamal Hena Laiduna Miyam Gisel Aremada Manghale Haina IPA ki General Secretary Organization Prem Kumar Pebam Nangasi IPA ki Office ta Pangthupa Pamu Sing Unabada Maral Sibuwa Phom Phongdokrai Dr. Samona Forensic Science ta Sizinanaba High Performance Liquid Chromatography asi lupa lakh 10 khara hena piba adu lakh 100 hena piduna leiram ki hairi
Dr. Samugi matakta CBI amadi vigilance sangduna thigatpham thoi haiki Tongan department yang kali ini masih vigilance department, CBI department masih macam se sangfam thoi masih partner bagi press media lagi through dah lebang yang ni mateng lau jaga masih ki message ni aku ni yohan pam jaga masih dah aku ini partner janim sesang jaga adum layu dah malang pun terlayu dah madu makoi ga kan mungkar ga makoi ga koi khana ba pam de masih ki dah makta law lady masih legally dah dah thapak ni aduna masih dah tangai pada nama Manipur ki vigilance department amadi tongan ba koi investigation department shell thung mari laina investigation tawibi aba department sing sambi wa habisi pakna library department sing da amadi Manipur state government da masih yang kan yang changun ni Sengmaizin arong nomai kong tabalambi fatabana miyam na chathok sa sintobada kudong sadre hari PMGLY gi makada leba lambi asi mamang sahida koilas thaba kuidriba lambi ni quality maintain tawdabana lambi asi kaiduna kom saduna leire nongju thadadi nga phawa yokpa yabagi thakta leire Sengmaizin to Tokposing Union of Development Agency gi maikai degi maile nervous sing na miyang sangduna lambi asi samjin biu hari hari lambi si ekoi huju yamna khudong thire baramaduna samajing deng na Tokposing hab ki lambi se ekoi adake mati khudong thiningai were maramadu hari lambi si athuba matamda mari lainaba singna sebi targadi ekoi lambi se ko thinjang jalagani aduna makhal makha kaya ge ekoi nongjam sangsal lagani Japanese encephalitis ki makada Chursanpur ki district hospitals ki conference hall da khanane naba Mifam Amangaram Pangchokre, Tharum Aduda, Health Commissioner Pravin Kumar, Health Services ki Director Dr. Okram Ibumsa, Family Welfare ki Director K. Rajo, Chursanpur ki DC Lumintang Haukip Yauna, Marile Navu Official Singna Sarup Yaki. Matau Karam na Laina Asidagi, Ngaktuk Kadagi, Amadi Kari Kari Tabak, Tharum Singh Paket Kadagi Haibigi, Matang da Kupna Khana Nainaki. Manipuri Student Federation Bishnupur District Committee na Moirang Ward No. 2 ki Councillor Roma Bala Devi Amadi Bishnupur District Malaria Office ka kusam maduna Japanese encephalitis ngaktu naba MSF ki office ta lem na kankal hidak lupthok rai chawar na kankal samaram lupthok hi hari tha sigitang manga da Brazil la pangthok ko riba Rio Olympics Games ta sarup yagadaba Manipur gi Olympian singbu yaipa mangol pibi ki tharam amangasi Kumal Lampak Hockey Stadium da pangthok rai Games asik hockey masana ta Pukrambam Susila Toksam Anuradha, Kwathazit Amadi Singhan Sana, Archery da Lasham Bombela Amadi, Weightlifting da Psycho Mirabai na Sarup Yari. Manipur Hockey ki official Amadi, Hockey Sanaris Ting Yapa Mangol PBG Tharamadu da Sarup Yaki. Tharam ka mari lena Hockey Manipur ki President, Olympian KSI Thoibana, Olympic Games asida Sarup Yari ba Manipur ki Sanaris Ting na medal lorok po Oresano Haiki. Manipur Hockey ki member Khudimak Hockey Benung Siba Marumapang Khudimak Sebagai player, maya masih pullaga. Aku ina Kumalampak pa leba isura si kuram dana masih sigumba. Aku ina persona togja bagi kudung jaba si loja. Aku ngapi matungga. Aku ina belum thagat dana. Aku igi message si aku ina hajari pa message si isura thoni jari ba si Rio tanah pukrasanu hajana. Aku belum thagat sage. Amaramda nupi gi hockey gi captain Odiba Susila gi Apopa Sam Sundana Susila Mamang gi World Champions da captain Odina medal lawrak rai handaki Rio Olympics su captain Odina phajaba performance pidina medal lawrak na bokhona gadabani haina puning thagotki July ge tang kungani thoi degi kungamari faba Pune da pangthokkiba traditional wrestling and Palkarsan national championship da medal phanglak Sanuri Singh okpigi tharum amangasi Malom Tulihal Ibudo Kunjawa Laimang da pangthokrai Sanababu yokorba pamjaba Malom Tulihal awang lekai sinuna pangthokba tharum aduda kadagi hanigi additional chief engineer K Manoranjan yauna lamdamadung gi miyoi kara saruk yaki Manipur Basa Singh asi sanabagi top magun seli haina Manoranjan na phongdoki Hairok Part 2 da laiba Sri Radha Manjab amasung Hairok Mayalekai School Ground da Patanjali Yoga Samiti Manipuna Yoga Center ama hangdokre Tharum aduda Patanjali Yoga Samiti Manipur gi MC Binod yauna marile na bamiye kala sarup yaki Northern Disabilities Institute Loitang Lekin Thabi Mayalekai ne sponsor tawduna nomagi oiba legal awareness program ama
loitang lekin thabida pangthokre hairi thorom aduda miyoi sama yangkai henmana sarup yakhi hairi loisilapda maruiba pau amukhana Manipur da Handloom Park ani sanana ba Bharat Sarkar ayaba pirakle haina Industry Minister Govindas Ponthau Jamna phongdorakle amadi World Breast Feeding Week ki tharom masidagi Manipur gi mafam kayada haukre Miyong tabiri ba punamapu amukka hana kurumjari